ni ugutsinda ubwoba. No gutsinda ubwoba. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Birizo babona abanyabwoba ntibazoja mu ijuru. Abanyabwoba ntibazoja mu ijuru. Borikandagira no gute? Tibikunda. Ni ugutsinda ubwoba. Abantu benshi bishwe n'ubwoba. Birizo muri Samweli cyagiye wa mbere 17 igihe cya Goliyati. Ngo abasirikare bari barihishe mu myobo n'umwana akaja kwisha mu mwobo kubera umugabo umwe gusa witwa Goliyati. Ngo yagoga akavuga ngo akabatukana n'Imana yabo kubera ubwoba bati ya twihishe aratomara ijambo gusa rimwe ry'umuntu nka Goliyati. Ubwo umuntu ngo aje ngo umuyumbe ngo uvuye ahanga ngo aje umushitsi ngo tugende dusenge azanga ngo Mana turakweretse nimba atagukunda ngo yemwe ngo mwemwe gusenga umuntu tware ngo icyifuzo nuko nimba atagukunda tazo gusengera. Hariho umuntu umwe kandi niwo wamukozeho mu mwanya twatuganira nimba yarakundaga indege wabwiye umugore wiwe ngo azomukorera ngo ibyo abandi bagabo batarakorera abagore ngo azomukopera indege. Nukuvuga ngo urukundo rwo kuja gukopa indege. Ese ni umugore yarakunzega? Simbizi ko ari umugore ga cyangwa indege yarakunze. Sinategeke cyane cyose ngo azoja kuyikopa. Sinamenya ahantu yahereye naye nagace gato nabonye barenge gukopa indege kubaza ibiciro byayo sinzi ukuntu bimeze babikurikirana zo. Ariko ngo bayimukopa ngo bamukopa indege kabisa. No kuvuga ngo wa muntu je uko ntahura yarakunze umugore wiwe kuko yaramubwiye ngo nzagukorera icyo abandi bagabo batarakorera abagore nzakopa indege ku bwawe. Hello guys, turabasuhuje tubifuriza ibihe byiza. Turabakumbuye cyane, twari dukumburanye. Turagusuhuje aho uherereye hose ku migarabane y'isi, tukwifuriza kubona Imana ko turarangiza umwaka. Turabifuriza kurangiza umwaka neza, tubifuriza na Noheli nziza. Abantu binjire mu mwaka bakeye bameze neza, babona Imana. Imana ikomeze irinde imiryango, Imana ikomeze ibiteho, Imana ikomeze ibagirire neza. Ni ukuvuga ngo tubifurije kubona Imana mu bintu byose. Rero turagarutse uyu munsi dufite umutumirwa wacu missionnaire. Kandi turashima cyane ikiganiro cy'ubushize twakoranye nawe. Hari abantu baduhamagaye batubwira ko bagikurikiranye kandi cyabafashije. Rero n'uyu munsi turabizeza yuko ibyo tugiye kuganira biri buze kubafasha. Rero tubane muri uyu mwanya, turabakiriye cyane kugira ngo mwegere n'Imana yo mu ijuru ibaduhera umugisha. Hanyuma turakwakira missionnaire. Murakoze cyane kutwakira. Urakaza rwose. Yego. Iminsi myinshi. Cyane. Sejo bundi se. Ndabizi ko ndagira ngo haciye nk'iminsi. Si myinshi. Biterwa ariko. Oya uko nguko nyine urukumbuzi nje kera wari wamfashe urunyereka ko tumaze iminsi tutaha. N'abakunzi bacu usanga n'abakabona iminsi cyane. Ariko twaje ntakibazo. Karibu rwose. Tuguhaye umwanya kugira ngo uramutse abantu unabibwire kuko wa munsi warivuze wenda hashobora kuba hariho abiyongereye batarabonye ca kiganiro. Basubire bacyo kukireba. Aje kureba bavuga ngo bimenye. Sawa, murakoze cyane. Amazina ni ayandi. Nitwa Apollinaire umuntu, ndi umupapa. Afite umudamu n'umwana umwe. Ni kuko akazi ka buri munsi nyine ivuga butumwa missionnaire. Nkora akazi k'iko missionnaire nyine nuko nukuri nze nararyohewe cyane kuko urebye twarakuranye hano i Bujumbura. Turi meme generation. Ariko je kuri none si ni missionnaire. Nako gakora no kuri media. Abo mwakora kutu. Cyane gose ni ukuri kubona abajene bahagurutse kubwo gukorera Imana. Yego. Mana ni ibintu byiza tutobona uko tubivuga. Kuko hariho benshi bahagurutse gukorera Satani. Ariko mwebwe muhagurutse kubw'umurimo w'Imana, kubwo kubera Imana
kubwo kuba abambasaderi b'Imana b'ijuru. Ukuri cyane Imana ikomeze ibagure kandi bakomeze mu murimo wayo, ibahe ubwenge bwayo bukomeze bugwire muri mwebwe. Amen. Rero turabakiriye cyane. Uyu munsi ndifuza yuko dusura kandi tugaha abantu ibintu byiza, kuko ibintu by'Imana buriya byose ni byiza. Ibintu by'Imana biba bifite ubwenge buzima bufasha abantu, ugasanga umuntu wakurikiranye ikiganiro kimwunguye gukora ibindi, akubura ibindi bintu nawe by'ubwenge. Rero ari umuntu wavuze inkono y'Imana ngo ntizishirize Imana, ntizishyira nk'umunyu mwinshi ngo ukunanire cyangwa ube muke cyane, ngo n'ibirungo ntiyo narenze ziyama iteka inkono. Ni ukuvuga ngo izireshe abantu bose bazi gukora mu isosi yayo, kumva byose bimeze neza. Naho z'Imana rero ntibigera bibiha, ntibigera bitagara bitigihe ngo bavuge ngo byavuye ku gihe, ngo byataye igihe, ngo ntikigezweho. Iby'Imana biba bigezweho, inkono y'Imana niyo to bihora ari bishe. Hage nawe uteka yungasha nk'umunyu mwinshi ubundi ugashiriza, cyangwa nta mateka sinibuke gushiramo. bigeze kumbwira ngo nteke bwa mbere kuri gaze ngo mare zari birayi, ubwo nanza ngo biramabishira nambikura bitarasha. Washigasanga hati zara nawe uko bishiriraga nkura hakirikare basa barateka kandi kuvuga ngo wanze ko bishirira kuraho bidahiye. Tiwibuka kongeramo amazi. Zigaza cy'amazi, ahubwo nazi amazi yararimo, ahubwo ntarimenyere gaze kandi ukuntu yaye hati ibinyago bishirira tu namakuru ndayizi nyakirikare baje kubisubizaho nyuma, ariko Imana yo ntiyo zahiye ntiyo shiriza ibintu byose biba ingono yayo imeze neza cyane, ibipanze neza, kandi anabona bijya ngo bimutere ngo bimutere ikibazo, ngo yagize ikibazo ndagarara none abantu bose bakomeza babe kuri SP Seba Official. Hari ibintu byiza cyane. Rero abantu bakeneye ibintu by'ubwenge bakurikiranishe kandi ikindi turasaba abantu bakiturebera batarakora subscribe, ntaco bisaba guys, ntaco bisaba, ni ibintu bisanzwe. Kujya nyine uri kureba ikiganiro niko wona hakora ukaburangije afere, ubuzima bugakomeza amasegonda atarenze imwe, nta segonda vraiment. Rero abantu mutarayikora mudukandireho kubw'urukundo rw'Imana. Rero turakwakiriye cyane. Uyu munsi ndifuza yuko tuganira kuri topiki nziza cyane. Abantu mugiye kuyumva kandi ndabizi ko ibamerera neza, kandi hari ama example tugenda dutanga bigafasha abantu, bigatuma nabo bafata ingingo. Uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku kiganiro. Topic y'uyu munsi iravuga ngo ese umuntu ni gute yahera hasi akazaza kugera ku nyungu ifatika, ku nsinzi ifatika. Ahereye hasi ariko ageze ku bintu bikomeye. Hari igihe twebwe abantu wifuza, ndetse no mu masengesho ukama wifuza ngo Mana mfasha mbumukire, ngire inzu, ngire imodoka, tunge n'indege cyangwa cyo gukopa indege. Ibyo ukamubwira ngo Imana izobifata umunsi umwe, igitondo kimwe wama wisanga mu nzu, wisanga ufite imodoka, wisanga ufite indege. Ariko buriya Imana izikera ngo tuyisenge, tumara kurisenga dushake dukore, sibyo? Duhere hahandi hasi, kuko ijambo ryawe riravuga ngo nzohezagira, nzohimigisha imirimo y'intoke zayo, sibyo? Rero ni gute umuntu yohera hasi ejo akazagira ku nsinzi ikomeye. Uyu munsi ntiyo topic nifuza yuko tuganira. Karibu cyane. Murakoze cyane, tubasuhuza mwese, tubakaze. Tubakaze n'umuvandimwe wacu SP, kandi kubutumira kuno munsi wa none. Twaheruka vuba cyane, nta minsi yari yaciye, ariko ngaho utarumkumbuye gajewe nari ngiye kuvuga nuko nyine nagiye kuvuga ko n'abakunzi bacu nyine baba bakeneye ko bakomeza gutarama. Babura bati se noneho turaja he. Hari umushuti wanjye wazungiye muri Australia,
ngo iyo ari mu kazi ngo nibaza kugena ibiganiro zo muri Afrika ngo kandi akunda birebire narimo aya materaniro yamaze hafi amasahani ari ibintu akeneye ko ategera ngo ariko byari mu mpera arambwira ngo aje mu mpera se ngo amatangira aze atakazi kaje kurangira yakirangije kare so urumva ko rero iyo tutatubateramisha tutari hano hari gihe batavuga ati turaja he none turagira gute bataduhaye tuba duteramira kandi abizi ko ari abarimo bunguka ni byiza gukora commentaire kugira ngo utaha niba n'ibindi topic wumva wifuza tuzayagereho nayo nta kibazo ico wifuza abantu baza bandika muri commentaire bavuge ngo dushaka ko muvuga no kuri iki naco ibibazo birakenewe cyane rwose tukomeye dufatikanye twese cyangwa nimba rundi ifite ibindi bitekerezo utanga nabitange cyane rwose turi buze gushira nimero zacu kuri screen yacu nazishizeho ndongera kandi nzisubizeho wenda abatarazibonye mbere bazibona ubu yego hanyuma tuza gutinda no munsi turabagufira kandi dufatwa muri mitonde ngo bakazavuga ngo bakugize turisha ariko ngo umwuka naza hajye ngo nawe akore wabaye mitonde yego hariho umwanya w'umwuka iyo ya umwanya wa etiriji ariko kandi akamwanya w'umwuka yabamure nimba ari mwinshi niba ari muremure bagaprolonge ya nanitirije bakayitaka natwe turabagufera ku mwuka nawe mwinshi turakomeza rero tudatinze turaganira ijambo riri muri Yobu 8 umurongo wa 7 havuga ngo nubwo itangira ryawe ryari rito ariko amaherezo yawe wakunguka cyane nubwo itangira ryawe ryari rito nubwo watangiriye hasi ku bintu no kwita ngo nubusa ku bintu bisa bidafatika ngo ariko amaherezo yawe wakunguka cyane uyu munsi turaza kureba ibintu bitanu ni ni byinshi abandi bashaka kongera ibindi ariko twafashe bitanu ngo tuza kuba barebare tuvuga ibintu bitanu bizagufasha kunguka cyane Bibiri ikivuga cyangwa isezerano riri muno nuko bishoboka ko amaherezo yawe akunguka cyane ariko se ni gute wagera mu nyungu cyangwa se wagera mu kunguka cyane naho turi nshaka kuvuga n'umuntu utangiye n'umuntu watangiye hari abatangiye barahomba hari abandi batangiye bako baribaza ngo se abari abandi bahombye jewe sizohomba ese ko cyangwa ese ko bari abageze kubikomeye nanjye nzogerayo kandi buriya uyu mwana avutse uzubona nk'atazokura azage umutume umwana w'uruhinja azageza imyaka 2 azagira 5 akure nawe uzumutuma abumugabo rero nawe utangiye igikorwa runaka icyo aricyo cyose tuye kuvuga step ntambwe 5 gusa amabanga 5 cyo gufasha Bibiliya yavuze ngo amaherezo birashoboka ko wakunguka ariko se ni hehe uzanyura ntago uca mu gitondo nguzama bikunze kuko wari wivuze ejo ndari umuntu waduhaye urugero rwiza nakunze barakora imbandirimo ngo umugisha w'Imana ngo itanga ngo nta mubabaro bamwe none atubwira ngo impamvu umugisha w'Imana tabanga umubabaro aduha urugero ngo nko gufata akagushira nko mu mujyi ahantu hari abantu benshi akaguheza nko miliyoni $1 urugero abantu bose babona Imana ikawuguheza cyangwa undi muntu akawuguheza aratubwira ngo ntiworaramo wawe bo gutera bakakwica ariko impamvu Imana iduheza buke niyo ngo umubeho ukomeze ubemwa none waye ko mvigwaye amafaranga nagutyo mu miliyoni $1 abantu bakabimenya aho yayibaga bakabimenya none yaguhare mu bantu buzuye igahita kumenera ifaranga miliyoni $1 aho ngaho abantu bose bakubona sha sinzi ko wabwira mu rugo bakwica tinanga sinzi ko have ariko Imana igatanga umugisha buke twe tuba dukeneye ibintu byose zamabyikora k'imvura ariko siko bimeze hari itanga hari intambwe bigenda bicaho rero narivuze ngo turaganira amabanga 5 atuma amaherezo umuntu abasha kunguka cyane cyangwa se agera ku butsinzi ageri yaje tuvuga hejuru yo kugira vision niki wamaze vision waratangiye ese ni gute nzokunguka cyane gute nagiye ku maherezo wowe ufite kanisa ufite ministeri ufite projet ufite business runaka ibintu byose birakureba inzira simwe hari abandi baciye n'abandi baciye handi muri commentaire nta kibazo ibi nizo twagerageje kwegeranya kuno munsi wa none ibanga rya mbere nuko bisaba gukunda uwo murimo yego no kuvuga ngo
nimba uri pasiteri ukunda ikanisa, ukunda abakristo, ukunda akazi ukora, ukunde gusenga, ukunde ni ukuvuga ngo ibyerekanye nawe akazi kawe bikunde. ejo ndara twavuganye ku pasiteri navuga ngo iyo ari umuntu abo mwizerwa ahantu runaka bakomeye inshingano runaka nka pasiteri none akamara icyaramo nawe pasiteri ngo zararangiye, ariko nimba ukunda uwo murimo ugomba guhora ushaka ibituma wa murimo ukomeza gutera imbere. Nimba utarize teoloji warize andi masomo asanzwe yiga teoloji, kuko tuza kwigisha fizike mu ikanisa cyangwa matematike tibikunda. aho ushaka ko wiga formation cyangwa wige teoloji wigiremo ugire ubumenyi, wige ibyo gusenga, wige ibiki kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Rero ibanga rya mbere rizotuma amaherezo yunguka cyane bisaba gukunda uwo murimo. Abantu benshi barifuza ko ibintu bikora ko batabikunda, ugasanga bakunda iby'abandi, ntibakunda ibyabo. Kuba urugero kuko warubuze kanisa ugasanga dufite igitaramo iwacu kama nifuza ngo je gutarama ngo hari muri hashusha, nukuvuga ngo wakunze hariya wabandi, kandi umurimo wawe urawusize ugiye kuba abandi, mfite ndo muri rimzano je ririmbisha kama mbacika ngo yagiye gutarama ngo hanga ngo hashusha, wani bazoshushwa nande waha kandi kugira ubuze kwahunga niko nundo hahunga kugira unye guhunga aramakonje. Nimba udakunda umurimo ukora, wa muririmzi we, wa mukristo we, wowe ufite business runaka ntazi, nimba utabikunda ntabwo uzunguka cyane. Nukuvuga ngo nanje nudakunda akazi kawe kundi niyo yitabukunda ndo watuzuse ibicuko ngo tuze kuri kiganiro ko twanyandikiye mu gitondo ngasanga message nende ngo zarangiye kuri aga twabisubiza oya turi twabisubiza rishize se nawe ngo none byarangiye ndamucitse birarasa ngo mura message kuko iyo umuntu akunda ikintu yumva yotanga ikiguzi cyose gisabwa, aba yumva cyose kujya umutima utera wandi ko umutima utera nacyo cyayiko cyakabagati wabibaza ngo se ese biragenda gute uzore nk'urugero nk'uyu muntu agiye nko mu isoko akabona huzuye akunze cyangwa urukweta cyakindi runaka, aba yumva yofata n'ideni avuga ati ningende ihuzura barayitwara kandi ningende ikirato barakija kandi ko mbanki ibona ni ikinari nkene. So iyo wakunze wana amafaranga utaze tunababara cyane ngo natanze amafaranga menshi kuko rwa rukundo wakunze cyakindi runaka waguze. Yego nubwo ngo ibanga rya mbere bisaba gukunda umurimo, n'ukunda ni ukuri ndakubwiye yuko amarezunka cyane. Ese ntaka example woduha kajanye no gukunda umurimo? Yesu bibiliziwe ngo kuko Imana yakunze ari mwinshi cyane byatumye itanga umwana wawe ikinege. Iye Imana itadukunda shaka tuba turi inzererezi twese, ariko kuko Imana yakunze bari mwisi byatumye umwana utegeza umwana w'ikinege. Muganga yaratubwiye yagiye muri Amerika nagiye kumuvuga izina, yari afite abana 10 ngo n'uwo musaba umwana umwe ntawe yotanga ngo none ngutegeze ukunda Imana yatanze umwe ikinege, umwana umwe ikinege ikakubera urukundo gonyine. Naratanganira urukundo ngo urukundo turuvuge gute? Mbese urukundo ruruta ibintu byose, mbese iyo ruhari rukurutira ibintu byose ukumva wona bitanga, ukumva nawe ubwawe wo kwitanga kubera umuntu ukunda. Ni ukuvuga ngo ikintu wakunze wumva ibintu byose ntacyo bimaze. Turebye nk'urugero nk'abahungu n'abakobwa baba bateretana, umuntu yakunze aba yumva iyo umupfira yumva ibindi zose dushake tuvuge nk'aba basitare b'indirimbo z'Imana sibyo nka Mbonyi ubu ari ku rwego rushimishije cyane. Ni ukuvuga ngo kaya kazi yaragakunze cyane bituma azamuka, kandi nawe yahereye hasi wumvishije ubuhamya bwiwe. Yavuze ngo ageze cyasanga indimo zive kwa zitembeza nta makuru, yewe uzafe gusura aka audio album gusa nta bintu zatari asanga indimo nawe zasakaye, ariko yarabikunze yabigize akazi. Yize pharmacy ariko nyaba muziki, sinzi ko azakora pharmacy nta makuru uzi simwegereye. Ngaho yakunze uyu murimo abari we imitanga n'imiti iri yatakiri hakemwe zakirina paracetamol yazihoreye. So rero ikintu cya mbere ushaka no kuba ufite impano ariko utayikunze wibagarire ntawe uzagera. Ibanga rya mbere bizatuma wumva cyane kunda akazi kawe. Naratangaye hari abantu bazabihembwa ko kudakunda ibyabo
ugasanga umuntu afite akazi runaka akora wenyine business yiwe kuko adafite chef umukontorora kamakereza cyangwa se uko ashatse kubera ko adafite umukontorora umukontorora ngo ndi kontorora nyine akamakereza cyangwa kandi ari akazi kiwe ariko akabandi aza gatondaho iminsi yose kandi ku masaha saa 10 aba yagiye muri dusha avuga ati boss none waranyica menya ngo akazi kawe nimba utagakunda ya business yawe tuzunguka cyane kubera ko utayikunda bazaca umugani ngo ugira gutuguye ngo amutiza umuhoro usenyugwe bazamutiza umuhoro ngirango kuko nguko rero ibanga rya mbere bisaba umurimo wawe yego niryo banga ryo kugira gute ryo kugera ku ntsinzi izatuma wunguka cyane no gukunda umurimo bara bose barayikunze ubushize twari tuvuga juri yo gukoresha neza igihe nagiye garuka kuri Bill Gates yego navuze ko hari igihe ngo yigeze kuba azarara mu kazi ari boss niwe chef secretary ngo yaza mu gitondo ngo agasanga boss asinzire ku meza yaraye akazi ijoro ryose ngo yaraye akora ijoro ryose naho twebwe no kuvugira bagweza ga poste ku chef ukaryama amasaha menshi ukaza ukereza no ngo boss agomba gushikanya ngo ndi chef kandi ariho wakagombye gukora cyane ntanga raporo ntawuza kukureba no kunda umurimo yego icyo kintu cyane niryo banga rya mbere yego kunda umurimo umunyamasengesho kunda gusenga nimba umuririmbyi kunda kuririmba ugende witoza mama nijoro yego igeze kuza abahungu bamwe bari bavuye Bukavu hano babacuranga ntati ni gute mwamenye muziki aramwe ngo nukukunda gusa ati twava ku masomo tukaje kwiga gitari buri gihe twava ku masomo tugafata gitari jewe naje nigeze gushaka kwiga kuririmba birananiye ko yakutagikunda aho kandi bikunda ko mu mwanya wo gukorera bya umwanya kandi ngiyo ubibonera umwanya ubu nyine mbagana nambonye naje kandi hari kera ataratangiye kuririmba musumba kwanza icya kabiri kubemera Imana n'abatayemera nibanga tubibiye no gusengera umurimo yego uwo murimo hakora cyangwa ukunze gusengera icya kabiri gusengera ushaka kumbaza ngo se kweka gusenga atari kwabanjije tugahera kugukunda nagira ngo cyambe kwa rugusengera reka mubwire ko ukundanyuma tugomba kuwukunda tukabona kuwusengera kubera yuko ikintu udakunda tubona gisengera uzi ko hari abantu tubwira abantu musenge ngo mfite ibyifuzo nimba atagukunda ntazogusengera nimba atagukunda ntazogusengera tibikunda mbese no kuvuga ngo mbere ya byose no kubanza gukunda icyambere ni urukundo nyuma yaho ukabona nushaka niba uzitanga ibyifuzo umuntu utagukunda ntugameze ibyifuzo mureke kuko ntazosenga tibikunda unyibiye kabisa ubwo umuntu ngwaje ngo umuyumbe ngo uvuye ahanga ngwaje umushitsi ngo tugende dusenge azango mana turakweretse nimba atagukunda ngo yeme ngo mwemwe gusenga umuntu tware ngo icyifuzo ni ukuri nimba atagukunda tazo gusengera hariho umuntu umwe kandi niwe wamukozeho mu mwanya twatuganira nimba yarakunda indege wabwiye umugore wiwe ngo azomukorera ngo ibyo abandi bagabo batarakorera abagore ngo azomukopera indege nukuvuga ngo uwo muntu urukundo rwo kuja gukopa indege ese ni umugore yarakunzega simbizi ko ari umugore ga cyangwa indege yarakunze sinategeke cyane cyose sinamenya ahantu yahereye nawe n'agace gato nabonye baragiye gukopa indege kubaza ibiciro byayo sinzi ukuntu bimeze babikurikirana ariko ngo bayimukope ngo bamukope indege kabisa ni ukuvuga ngo wa muntu je uko ntahura yarakunze umugore wiwe kuko yaramubwiye ngo nzagukorera icyo abandi bagabo batarakorera abagore nzakopa indege ku bwawe ego icyaka turacyaka turarangiza twavuze je gusengera uwo murimo ego cyo gufite numara kwikunda uzagisengera kuko ikintu ndakunda ntiyo gisengera tibikunda gusenga zamba amasengesho karafatwa mu kirere ntaharuka niyo nayo mbivugiye ngo umuntu wese utagukunda tugaheza icyifuzo umuntu utagukunda ntacyo azakumara ntazanabyitaho ariko umuntu ugukunda aba yumva bwabo baba barufite bwa buremere nawe aremerewe nkabo so nuvuga ngo impamvu rero tugomba gusenga hari impamvu ni nyinshi ariko reka mvuge nka zitatu impamvu ugomba gusengera umurimo ni uko umuntu wese ikaze Imana muri uwo murimo wawe ukora umurimo runaka
buriya naratangaye Imana mu bintu izayubaha n'amahitamo y'umuntu kiyo kwivanga amahitamo yawe ntibishoboka hari umuntu wigeze kumva avuga nimba yari yabajije ngo uko Imana izi byose kandi ishoboye byose gituma yaretse Adamu na Eva bakajya ku mbuto ngo se yari yagiye he ntiyazibona byarayikize byagenze gute Imana yazibona kandi yarishoboye kubabuza ariko yabahaye amahitamo hari abantu bavuga ngo se koko umuntu azoja mu muriro cyangwa se tuza mu ijuru kuko Imana yakwemeye ko nja mu muriro ntabwo Imana izobuzemera n'amahitamo yawe ni wowe uzohitamo Imana yavuze ngo inzira ishize imbere yanyu inzira zibiri ubugingo n'urupfu nuhitamo urupfu uzojayo nuhitamo ubugingo uzoja mu ijuru rero umuntu uzoja mu muriro ntabwo ariko Imana yamuhitiyemo niwe wabihisemo Imana irahagaze ngo nuhitamo gukora ibibi utegereze igisubizo cy'ibibi voilà nuwo Imana irahagaze yarabwiye ati ndagwaye ubwenge uzi cyiza uzi kibi none spe hitamo ariko abantu bakavuga ngo Imana ngo yaranshutse ngo Imana yaranteranye ngo Imana nta Mana n'amahitamo yawe rero niyo mpamvu ngo iyo dusengera uwo murimo wacu tuba duhaye kaze Imana mu zacu nutanayiha kaze tiyo gufata ku ngufu zogira ngo sawa nigeze kumva umuntu utanga ubuhamya gihe kimwe ke haciye iminsi none aratubwira ngo yariga kandi yiga mu buzima bugoye ngo arangize ngo agasenga sinzi umuhamagara Imana yakumuhamagara gukora ngo arangize kwabwira Imana ati Imana unkoresha ibindi byose ariko ibintu byo kuvuga ngo si ibishure nkeze ishuri ibintu by'iki by'ishuri bireke bindekereje nzimenye Imana ati sawa yama yiga n'umwete ngo arangize aratsinda ngo amara gutsinda aratubwira agatanga ubuhamya ati nakwiye mu Imana ngo ndekere amashuri mbese yaravuze ngo Mana unkorere ibindi ariko iby'ishuri undeke nzivange ubwenge bwaje nzimenye Imana agira murego aratsinda kandi yariganye umwete wose amaze gutsindwa aza kwiyetura hagati uko ejo wasabye nawe nubwo Imana iby'ishuri ntubizivangemo bindekere so rero nawe rero amahitamo n'ayawe nukeneye ko Imana ibi ya mbere izofata yanjye nubwo ati Imana mfite ubwenge buhagije wampaye mfite n'imbaraga nta kibazo kenda ubikora ariko ndabizi ko bizagora rero dusenga neza ngo cyambere impamvu ya mbere tugomba gusengera umurimo wacu kugira ngo tubashe kunguka cyane nuko uhaye kazi Imana kuyivanga mu zabo ndibuka muri Yohana Yesu bigeze kumujana mu kwa ahantu ngwashike gikana igarira ngwashike baracikana barambwira ati ngwino ukora akazi hano nuvuga ngo iyo wampaye kazi bikikanwe ngo bari abantu bari bakoze ikintu gikomeye ubukwe gutumira Yesu natumira Yesu mu bukwe bwawe tuzocikana mushire mu mahitamo yawe kugira ngo ibintu bigene neza nuvuga ngo siyanse wize nyinshi itari mu Yesu n'ubusa ari amasomo yose wize atari mu Yesu n'ubusa iyo projet yawe yose utaye kaze Yesu n'ubusa impamvu rero ya mbere dusenga tugomba gusengera umurimo wacu no kugira ngo duhe kaze Imana mu zacu yivange mu zacu impamvu ya kabiri ndayikunda cyane ba muri Ezira 8:21 ngo no kuyoboza inzira igutunganiye no kuyoboza inzira igutunganiye bese no kubwira Imana ngo nshira mu nzira nyobora mu nzira ikwiriye twebwe turateza nk'abantu ukunye turangana tuzibiza kuba mukanya ariko Imana izibiza kuba mukanya cyane ukabwira Imana ngo se Mana ibintu bishore muno cangwe ndeke hari abami babiri bibiri zivuga bigeze gufatikanya umwami wa Isirayeli n'undi umunyamahanga ngo bakubitamwe igishoro umwami wa Isirayeli ngo ashike barahomba amato yabo arazika ahomba ko ngotabashije Imana nawe uremere gukora ibintu biri Imana gusinzira intungane ni yihe akarorero urugero uzora umuntu yakwisi botike yarayunguka mukandi wangwana abakire ngo kubita botike naje wabaje Imana ko ari ugomba kubita botike uwoga yabajije Imana cyangwa se niyo gahunda Imana yamuhaye simbizi cyangwa yarabikoze biracamo birakunda kwambura ngo ahantu abakiriya b'amabotike hatukubita mu botike ukamuri kubita igahomba mukaza mwikorerana ngo uriya muntu yarakuroze tiyakuroze tibabaje Imana inzira igutunganira bazi Imana urashaka gukora iki shira Imana mu byawe ese Imana ibintu bizongeremo nigeze kumva gitwaza avuga igihe kimwe avuga ngo yaratangaye n'Imana muzigu cyangwa n'imyenda wambara
n'imyenda ikavuga ngo ambara uyu nguyu. Icyo yaravuze, yarafite ivugabutumwa ahantu ngo ashike, hari umwenda yaragiye gusiga, ngo umutima uranze ngo awujane, nyuma umutima wanze ngo awujane, ngo agereyo bamutumira kuri televiziyo y'icyo gihugu, sinibuka icyo ari cyo, ngo arangize ngo baramubwira ngo ihuzu uzambara niyi, asanga niya yindi yaragiye gusiga. Ariko umutima wongeye kumuhata ngo ayijane, ati kurere ko yari Imana ihambwira. Ni ukuvuga rero Imana niyizi inzira igutunganiye, niyizi inzira y'amahirwe yawe. Buriya kenshi impamvu tugwa manka cyangwa ibyacu binanirana cyangwa bizanga biferinga, nuko tutabaza Imana inzira igutunganiye. Wewe nubona abandi bakoze bigakunda, tukibaza ngo nawe birakunda, baza Imana ngo se Imana ushaka mba mu bihe, siko bimeze. Baza Imana ngo se urashaka ko nja mu bihe, ese ibi nabyo mbirangure. Baza Imana ezira ngo yamashikanta abwira abanyisirayeli bose tudufunge tubaze Imana, tubaze Imana idutunganiye, niyo nzira igutunganiye. Wabona natanga ivuga ngo mu gusoza umwana no gutangira umwaka, baza Imana ngo Mana umwaka ushaka ko nja hehe. Ndabona ngaho akavuyo kazoma ngo abandi ko kwarimbuka ngo natwe twimuke, uyimukuje ngo uko bana ngo bagiye hanga ngo bose ngo bimutse muri no quartier nshasha bagiye nampaye. Baza Imana nimuke naje Mana we naje ngende kuko abandi byakunze tivuze ko nawe bizakunda. Ibibazo nukuri none gitangaza abandi ugasanga abantu nimba acuruje ibitenge ngo twese tuje mu bitenge, ngo bana akabose ngo twakuranye ngo twabanye tuje mu bitenge twese, muganga wikubita ugahomba. Ikibazo si Imana, ikibazo ni wewe wigeze waza Imana kavuga ngo nahanga, kuko nuzo waza Imana kavuga ngo nahanga, nuko ntiwohomba tiwokikama nubwo abandi bazohomba tuzohomba. Rero nukuvuga rero akantu kavugaho cyane agatindaho, ni ukubwira ngo tuyoboze Imana inzira idutunganye ikwiriye. Cyo gino waza Imana ukamenya kuri mu nzira nyayo, ukamenya kuri mu nzira Imana ishaka, itakuzozo amukoro humirije bizocamo. Impamvu ya gatatu tugomba gusenga, niyo ngiri ndashaka kugusenga, nuko bishinganisha cyangwa kubishyira muri assurance. Iyo projet yawe ukayishyira muri assurance, ukayishyira mu burinzi. Iyo wasenze Imana ntabwo ufashe bya bintu kakazi kawe wa mushinga wawe ubiprotege, yego birarinzwe birakingiye ntacyo bikoraho. Ariko abantu benshi ntibasenga ngo sengo mu bwenge mfite burahagije, amashuri nize kuko nuko yapfuye ubusa. Yewe senga nyabo nakwiye ngo protege ibyawe. Umugabo uprotege cya kintu ukunda, cya kintu ukunda ubishe muri protection, ubishe muri assurance. Urabizi utwara imodoka, imodoka yawe uzawishura assurance yari ubuzi ko iyo ugize ikibazo gituma imodoka yogira ikibazo nyine, ubuzi ngo mfite assurance. Siko bimeze. Hari abantu zambona bamwe bazabunga n'abandi akaba ngo mfite assurance, ngo ndagagonga ngo mfite assurance zishura. Siko bizo bazavuga abantu babasaza ngo ndamugonga akaba ngo ndamugonga mfite assurance, kuko mfite assurance afite ubwishingizi avuga ati nta kibazo nubwo yo hari amafaranga runaka bampa niki. Natwe rero iyo wamaze gushira umushinga muri mugasenga Imana, ubu ufashe kawushira muri assurance, uburinzwe ahantu ufite umutekano wose ukwiye. Adokomeze izo gusenga no bitindaho, makuru ni menshi. Icya gatatu tugiye gutinda tugende mwuka wera naguma kumanuka tugende. Icya gatatu twihuta tujye kugana ku musozo. Bisaba sacrifice, ikiguzi. Kugira ngo amaherezo y'umuke cyane bisaba ikiguzi. Nimba uri umucuruzi, reka nanjye aka kantu ngavugeho. Uri umucuruzi ushaka kunguka, warangiza ukishinga kuryama, ntugende ngo utangire hakiri kare, tuzungukaga cyane. Ariko nimba ushaka kunguka, zinduka uje kurangura hakiri kare, rangura hakiri kare, utangire akazi kawe hakiri kare, hakibona. Komereza. Hari umuntu bazaca umugani gushaka inka ngo zaryama akazi. Ni ukuvuga ngo Yesu niwe watanze ikiguzi kirenze icy'abandi bose, nari namuvuzeho. Uzi ko Yesu yatanze ubuzima bwiwe, amaraso ni ubuzima, amaraso kandi ubuzima bw'umuntu. Imana yarabwiye abanyisenga ntimukajya amaraso y'inyamaswa kuko ngo ubuzima bwacu. Yesu yemeye gutanga ubuzima bwe. Nuko ngo ukeneye kugera
kunguka cyane birasaba ikiguzi. Nimba uri umuririmbyi ikiguzi no kurepeta cyane, gusenga cyane, wumva indirimbo z'abandi, wumva ibigezweho, wumve ngo umuririmbyi uhora uri top. Nimba uri umusenzi, umunyamasengesho twita muyumbi, umunyamasengesho senga cyane. Uzi impamvu kuko twabanye kuja muri domaine yo gusenga, uzi impamvu ari abantu tuba tuzi b'abakozi b'Imana bigeze guhitinga ko bakabarazi kandi ntacyo bigeze bakora. Ntacyo bakoze. Ubandi uvuga ngo bamufatiye yagize gutya koze nukuri ni umukristo kuva tumenya kugeza none, ariko ukabona yavuye kuri top. Ubu nta mukozi w'Imana ugomba kuri top, tibibaho. Igituma ava kuri top nuko ntakiguza gitanga, tagisoma cyane, wenda tagisenga cyane, tagira gutigeze hanguka, ariko kuko ntakiguza gitanga, nta sacrifice gitanga kuri wa murimo wiwe. Nuko ngo ubuzima ejo bundi umuntu umwe yaradusekeje aduha urugero rw'indabyo. Indabyo bazazivomera amazi kugira ngo zigume zito no muci ziba zimeze izo mu mago dusanga zisa neza. Atubwira ngo natwe tumeze ubuzima bwacu tumeze nk'indabyo, ngo Imana muzeyicaye tuvomera buri gitondo nimugoroba, ngo umunsi rero kutuvomera twopfa. Shatse kubwira nawe uwo murimo wawe bisaba sacrifice, bisaba ngo uvomera. Nimba uri umuvuga butumwa, hora wiga bishasha buri munsi. Wewe uheruka kwiga theology gihe cyari gimaye muri Zura, niki yagendera muri 2025 cyari ryari cyage hari ryari ni muri za 90 kangahe simbi ngo twebwe twize mu cyari gimaye theology gimaye kandi nyine ukaba wumva umuntu yabihagazeho ngo aheruka ngo twize ibintu cyari gimaye muri kiga amasomo nayo bisaba gukomeza kwiga. Nawe ubu nyine tugeze kugwego technology igeze kure, tugeze kugwega abantu basigaye baje mu kwezi, uro cyangwa tubwira inzo muri Zura gihe cyari gimaye iriya nyamuneka shaka ibintu bishasha, shaka umenye umunsi kuwundi sanga tanga sacrifice ngo yanguze twize ngo birahagije, ngo twize ngo yari umwari muteye ubwoba. Yari gimaye nyine ndagira ngo yari umwari muteye ubwoba, yarateye ubwoba igihe ciwe, ariko tugeze muri 2025 hariho abantu bateye ubwoba, abandi bati hari ibindi bishasha. Nazo numva twazavuga ejo bundi ngo inyigisho twize za eschatology, izi ngizi zivuga hejuru y'imperuka y'isi, ngo bagomba kuzozihindura kuko mu bimenyetso bavuga ko bizoba itorero ryagiye kera byarabaye hazi ibindi. Oya nuvuga ngo byagomba kuba itorero ryazamutse, none kera byarabaye itorero rikiri hano. Ati rero theology twize umvuga atariyo siko cyo kintu wacumva ko ndacumva. Nuvuga ngo ibimenyetso bari barabigishije igihe bize theology, bavuga ko ibimenyetso bizoba itorero ryarazamutse ngo byabaye itorero rikiri ku isi. None numva iyo theology igomba guhinduka cyane. Cyatubwira iyo theology icyo gihe yari nziza kandi nziza tuyihaririye tunayanze, ariko ukeneye kongera ubundi bumenyi umenye ibigezwe muri 2025. Ubu nyine technology igeze, abantu basigaye ko bategeze ko tuzimukira muri Mars. Nawe uracyafite amakuru muri Zura n'ikivuga iwacu ngo twarasenze ngo Imana yaratwiyeretse ngo yagize gute. Yewe menya ko turi muri 2025 tukiri muri Zura, hano si muri Zura twarahavuye ndango hameze n'ivyatsi. So rero bisaba icyo nabivugiye, bisaba sacrifice, tugende ngo ryame uzamenye icyagihe ngo nizo birahagije, ahubwo hora ushaka bisha, hora ubwinyota buri munsi yo kumenya ibindi. Mwana no kubwira abavuga gutumwa n'abanyamasengesho, ni byiza ko bahora bari update kumenya amakuru agezweho ku isi. Uzi ko abanyamasengesho bazategera amakuru, bamara kudategera amakuru bagasengera ibyifuzo wosengera iki nyine udategera amakuru. Oya ahubwo bisaba ko utegera ukamenya icyo usengera. Ahubwo ikibazo ntukizi ikindi, hari n'abandi bamwe udonke agirirwa amahirwe kumenya amakuru runaka akayasengera, akamuza akayasengera kandi yarashubije kandi ko yashubijwe ko kutamenya ibigezweho, akaguma agasengera ibintu byasubije. Gusa no kumva amakuru, gusa no kumva radio babaye gute. Menya amakuru agezweho umunsi ku munsi, umenye ibyo usengera. Tuwo munyamasengo udafite amakuru, ikintu cya mbere ni amakuru. So rero icyo navuga rero, tanga sacrifice y'umurimo wawe.
tanga sacrifice kuko cyawe nimba ari ubucuruzi gare zuzuka kare ujya amasaha makeya nimba uri umwigisha nkuko wawe igishana nuko nutuzana ibintu bipfuye tuzotegera cyane yakabiri ngo umuzane gusa amakuru yahandi wa mumuzunguka ahandi ahandi tuzotegera rimwe ijya kabiri so ngo yacana mutakintu kibaho ujya amasana yabaye menshi tuzayifaho niyo mpamvu zana abatumirwa batandukanye kazana amatopika atandukanye kugira ngo abantu bakomeze bagire ako kanovera y'ibintu bishasha bihari abantu ko duteye dukeneye impinduka dukeneye ibintu bishasha dukeneye ibigezweho ariko iyo duhoza kuri bizabindiza numva mumwe narigiye kumuvuga mu izina n'inshuti yanje akunda kuvuga ngo umugabo umwe w'umusaza ngo akazabwiza ngo muri Matayo 5 guhera kuri rimwe kugeza nko kuri 10 na kangahe ngo amare hari wundi nawe wageze usoma itangiriro w'Imana ngo baza ngo wa mugabo salama wowe mugabo ko muri biriya nk'abagabo benshi turamenya ari wowe Adam nguri aho Manye yazawa mugabo nguriye aho nukuvuga ngo iwe nguko yahaguruka agiye kwigisha ngo bahita bavuga ati ni muri Adam agiye gusoma ni murangure hariya nta handi ni muri Adam agiye gusoma ni mwitangire okay no ni nguko naye ndibukara umugabo twabanaga ari umupasiteri wacu kimwe niba ngo yaragire ubuhamya ngo bigeze kubasuzugura icyo gihe Imana yamaze kumufasha nyine ubuzima butangiye kuzamuka agashira Imana ngo ukuntu bigeze kumufata ngo mwikanisa ngo amufata mu mukaba yari afite nimba yari afite amadeni nimba ari ikibazo nyabaki ariko ni nk'amadeni ngo bamujana bamusuzuma icyo kintu cyaramubabaje yahagarikira ubwo buhamya akabuvuga yabwiriza ubwo buhamya akabuvuga guhagarikira biwe gute n'ubwo buhamya bw'umuntu bagufashe mu ipataro bakakujana niyo ngo twatumaze kumenyera ku buryo tuzi ngo hahagarikiye amakuru tugomba kuyamenya so hari abantu ugasanga barabamenyereye bazi topic zabo abana yanjye bamfashe mu ipataro ngo bamusoma mu kanisa ngo bamusuzugura cyane uko bwirije n'ibyaza kwagarikiye akarivu nukuvuga ngo abantu bahita bamenyera caki bahita bamenyera hari n'abantu usanga baramenye ngo muri nakwagurutse musimbwise agiye kuvuga se mutareka kuvuga naka na naka ngo nibibyibe gerageza utange sacrifice wa muntu we ya mashuri wize bongere hayandi nimba ari bitawasuye bongere so n'ibindi n'ibyitsi yabisoka munsi ku munsi cyane gera kuri tibari nyinshi zitandukanye gera ahantu hatandukanye ushaka ubundi bumenyi ureka guma ahandi gusa ya masomo ngo ngonje ngo nararangije oya shaka ibindi bisha tukeneye bishasha tanga sacrifice reka ubunebwe reka kuryama cyane reka kuja mu bindi bidakwiriye wewe gerageza gusaba umuhamagaro wawe nimba ari ubucuruzi menye ubucuruzi bugezweho nigeze kumva amakuru bavuga ngo abandi barabashimwa nimba ari abazungu bose simbizi nibo bazaprojecta mu myaka 10 cyangwa 3 izaza nuba ngo imyenda tuzambara mu myaka 30 iri imbere ibu no munsi tukera ko barayikora cyangwa barayikoze bavuga ngo abasore bo muri 2025 bazaba bambaye gute ubu nyine bambaye gutya abo muri tufate mu myaka 30 tombaza icyo gihe nawe haruba icyo gihe mu myaka 30 bavuga ngo abo basore bo icyo gihe bazaba bambara gutya bazaba bambara gutya tuzona ari kingeze kugera abantu bakambara ipantaro binini ngo bimwe byakaza amagendo ko ukandagira hano hasi gamugingana kuko nguko ni aba ubwaca tukambara tundi urinda gushira mu isashe wambare ubwabo shashe nabwo tubaye pole bwawe nibaso no ubwacu tukagaruka ku bindi bya bindi bya kandi bikagaruka kandi ubwacu basanga abantu bari majingisi ugasanga bagagiye makoto ubwacu bagiye ubaza project ngo uruziko rwo mu myaka 30 tuzaba ruhagwambara guki bakamba bikora ubunyine bagashyira muri stock ngo nawe rero tanga sacrifice ushaka ibigezweho uproject uvuge ngo mbega mu myaka 10 kandi natanga abantu benshi uzi ko bazakora projet y'imyaka mike kuruta y'imyaka myinshi ngo cyo ngo muzi ko nzoba ngihari ngo cyo ngo nzoba ngihari ahanga ngo cyo byese akamategereza izumwaka bibarabeje bakamategereza ibintu z'umwaka umwe akabanga cyangwa akabanga byo mfite ngo birakwiye tanga sacrifice tanga ikiguzi Yesu yatanze ubuzima bw'iyo ngo acungure isi yose nawe yagusaba reka ibitotsi gabanya ibitotsi gabanya kuzerera ntacyo wawinjiza ntacyo tanga sacrifice cyo kintu nimba ntoramagare kwigisha gihe ushaka ubumenyi bwinshi shaka ubumenyi bwinshi umenye ibintu zose ku buryo tutazogwararuka igihe uhagaze imbere yacu nta nutabishaka nuko uzokora umwaka umwe wa kabiri tukubona tuguhunge
nimba uri umucuruzi menya ubucuruzi bugezweho bitewe n'aho uri. Nigeze kumva umuntu umwe yabwirije ijambo ahantu abantu barafatwa baranezerwa pe ngo maje kubwiriza ahandi ngo agereyo rya jambo bafatwa nk'abajya ba mbere yabwirije undi munsi ngo arababwira ngo ariko abantu bantu mumeze gute ngo nabwiye ngo ahanaka ngo ndabwize ngo ijambo abantu bose barasara ngo mutamunezerwa ngo bimeze gute uruke rya jambo undi mugabo yavuze ngo ijambo ryagaye abantu nimba ryagaye abantu nimba abantu bari bagaye ijambo sembizi nukuvuga rero nuwa ngo buriya ari inyigisho imwe bakwishe yitwa ngo ni evangelisation iribe erirari uvuga ubutumwa byo mu gisagara no mu ntara muri interieur nuwa ngo inyigisho no kwigisha muri interieur sinzo abanyagisagara kaza abanyagisagara sinzo muri interieur nuwa ngo nyine mvuza amakuru ya ba Socrate n'ibiki hano muri ville mwozumva nangiriya ndababwiye amakuru y'imbeba n'itujumba n'uduki kigo nkavuga Socrate niki nico barya nico bambara uwo ninde nubwi rero wo gafata inyigisho babwirije muri quartier runaka kumva ko arizo zabanaka nazo n'umuntu wavuga ngo twere ari getse dutanga nk'ubuhamya muri Afrika twavuga ngo ndashira Imana nari maze imyaka 10 ntabyara none Imana yafashe nyuma y'imyaka 10 cyangwa 10 n'ingahe ndabyara ahatwe ngo mbazungu icyo sigitangaza niba ubona byara nta mugabo wabonanye nawe ubona byara nta mugore ufite bafite ubuhinga babikoresha nuko rero wowe kwa tugenda mufite bitangaza ngo wabyaye nyuma y'imyaka 10 nguzoga nshinga indahego muri abazungu iyo ntandi boyo ufashize abo twitugiye hano tumva Imana yakoze igitangaza ariko bazungu ntacyo bimubwiye so niyo Imana yavuze ngo menya rero tanga sacrifice umenye buri kintu cyose bigezweho kugira ngo ibintu bizagende neza sacrifice nyitinze ica gatanu cyakanye cyakane sinze gute narengeje ngo tugeze ku cya gatanu ni ukuvuga ngo kiriya kuri icyo ngicyo hari abantu benshi bagenda bakaryama iyo bahawe ikintu cyangwa bakora ikintu ngo bizikora ntabwo bizokora ntabwo bizikora nako birasaba sacrifice ni ukuri abafite abo bageze bose batanze sacrifice batanze ikiguzi bariya bose uzogenda wicarana n'umuntu wese azokubwira ukuntu yaraye nabi azokubwira ukuntu yariye nabi azokubwira ubuzima bubi yabaye kugira ngo agere kuri icyo kintu uriya wese uharebera ngo ube nkawe cyangwa ugere nkaho ageze numubaza kwicara azobwira ubuzima yanyuze n'ubugoye ariko uhita wumva ko bwarake mu gitondo birikora bisaba ikiguzi cyakane bisaba kudacika intege kudagamburura umuntu umwe yaravuze muzirinde gusubira inyuma mwaba uzohagarara aho ugeze wamuhagarara tusubira inyuma aho ngusubira inyuma tutera intambwe isubira inyuma wamuhagarara uvuga ati ndaguma hano mpaka abantu benshi rero bageze ahantu ngo bimare kwanga bimare guhura na blocage basubira inyuma nimba usubira inyuma wera ngo uzose kandi ugera wari ugeze sha nuko ngo za etape zindi twavuze ikiguzi bizogusaba ikiguzi bizogusaba kandi gusenga bizogusaba kandi gukunda ukunde kandi utangire hasi kuko iyo wubatse ikintu ukagisenya ntayibaze urubatse inzu yarigeze ayigeze urayisenyeshize hasi niko gusubira inyuma kuraya ngo uzosa kandi gitondo kimwe mizamuka ugere hagorogeze uzosa kandi ucukura imyobo shemu binani ugure adema beto ugure rero umwe yaravuze umunyabwenge yavuze ngo niwumva biranze muzokamba kamba muri bwo kwamba kamba bizanze uzohagarara uguma urati ndendere butabazi hano simva akantu karumvikana reka ya muntu we warugeze aho byanze cyo gusubira inyuma hagarara aho ngaho utegereza ubutabazi aho ngaho ngo biracitse nibiri zivuga nako gatabo k'umugenzi mu Kristo ngo yaragiye ngo amare ashika ahantu ngo ashika araryamara ruhuka ngo arangize ngo abyuka aragenda ngo ashike mu nzu ngo arone umugabo ndango yari ntabwo asubiye inyuma ahunze ngo yabonye intare mu nzira ngo abwira mu Kristo ati yewe hari ahantu rwagendaga amakuru ya hari intare z'inyagwisi zijyanye mu nzira no ndiwugufuka ntibikunda none ganjewe subiye inyuma ndagiye cyangwa ni nyamujijya nini aho yanyamujije yavuye mu mbere bagitangira yagiye mu ishayo imishayo gatese byavuze kumbwira ni ibingibi teyewe ngirekane tahi iyo yamashaka asubirayo ariko ntabwo bawe yawe n'indara gati borke
umukristo ngo amare ashaka igitabo cyarakibura asubirayo ahandi yasinziriye abona igitabo ngo aragenda arakomeza arambuka niba ngo ntabwo bihagarara aho ngaho aba yarasoje cya gitabo bagashorerana akambuka bakajana cyumva amakuru yo kugumaho ugeze ariko yamasuye hagati tugende duhunge jewe ndahunguze so gerageza rero aho ugeze hagarara uzohura na ba mukristo basoma igitabo mushuke nimba ubona nta nzira ukabona yahetse ukabona nta reka hagarara niko wamwiza ngo reka gucika intege no kwiheba no kurambirwa n'iminsi reka gucika intege no kwiheba abantu benshi bageze mu bikorwa runaka barakoze intako batagize ari ngo buce basubira inyuma bacika intege no kuri birababaje kubona wari umaze kubaka ministry ikomeye aho gitondo kimwe tukumva warayisenye birababaje kuba wari ufite projet runaka ari maze garagera kwera impamvu runaka ngo wasuye inyuma warabisenye wabikuyeho oya umenye ko nimba ubisenye usenye imitima ya benshi ngombeje abantu benshi nimba ari company yari ifite abakozi benshi bayikoragamo none bose bakikuba bashomeye kumaho ngaho gese tuhita ufata umwanzuro uhubutse ngo byanze ngo none ndabiretse icya gatanu ni ugutsinda ubwoba iki ni ikintu gikomeye cyane birizeho n'abanyabwoba ntibazoje mu ijuru abanyabwoba ntibazoje mu ijuru borikandagira no gute tibikunda ni ugutsinda ubwoba abantu benshi bishwe n'ubwoba birizeho muri Samweli cyagiye wa mbere 17 igihe cya Goliyati ngo abasirikare bari barihishe mu myobo n'umwana akaja kwisha mu mwobo kubera umugabo umwe gusa witwa Goliyati ngo yagoga akavuga ngo akabatukana n'Imana yabo kubera ubwoba bati twihishe aratomara ijambo gusa rimwe ry'umuntu nka Goliyati Dawidi ngo azati yambanga yabatutse ati atuka n'Imana ndamwica yatutse n'Imana ndamwica ngo arangize ikintu bamubwira ngo kubera ubwoba bw'abantu ati uragiye uriya yamenyereye intambara kumva ubwoba bw'abantu iyo abantu bafashwe n'umwuka w'ubwoba n'ikirimbo zacita umuntu takunda bisoba ngo hanze nijoro wabona ibintu ukazobona ibintu uzabaye abantu ukabona bagiye kugufata ukamubona yakwegereye akaragusanga ateye ubwoba no uzi ko hari abantu agiye numva kwera ubwoba bakazabona n'imbere mu nzu nigeze kumva umuntu kera akazashima Imana ngo mwabo ngo ashimana ngo nimba ngo ari imbere bazagi ngo bagira imbere mwabo ngo zisuzugura mwirakurangwa n'abashitsi ntibatinya muri amapepo yabati amunyabwoba bazisuzugura n'imbere ngo zisuzugura ngo n'abashitsi bozamo ngo zizigenda n'abashitsi atuzirukana ntiri uyunga nimbe bazingana ngo none ngo izo mbeba ngo n'amapepo uziko ari abantu biyahuye kubera ubwoba gusa bw'ubuzima ubuzima ni Kristo ahantu bashyize intege kubera ubwoba abantu benshi ubona benshi baparitse muri no duniya ubwoba bameze ngo rimwe na rimwe Imana isa nkaho itari kumwe natwe mu mazi abanyabwoba n'abatizera bagatera umusaraba umugongo kubera ubwoba rero cyo naringiye kuvuga cya gatanu ni ugutsinda ubwoba reka ubwoba kavuga ngo none muzohomba ngo tibizokunda ngo nanaka yarananiwe ngo nabana babigiyemo niba banaka barahombye niba banaka barananiwe niba ariko si wewe kugeza ko umugabo aratubwiye umunsi umwe dutaramye umugabo wigeze ngo gufata amafaranga ngo afite gukora umushinga ngo arangize ngo imyaka 2 yarayabitse ngo abuze cyakosa ukabona ko ahomba gusa afata amafaranga miliyoni niba ari 2 ngo arazibika ngo sinzokora iki ngo yateza gukora ukamumva ngo zohomba akamahomba ngo yamazibika ngo buri cyakora ngo amaga pastor atifite amafaranga nyamara imyaka 2 ko gutinya ko nzohomba narayabitse ese ntiyagezajya oya ayo yari nk'umutaye kandi barafite ndiga yo kurya simbiza yari umutaye yari imbuto amara imyaka 2 yari sifara kubera ubwoba gusa ubwoba ni bwamaza abantu benshi baraparitse barahunze ariko biriza ngo byose bishobokera wizera hari umushuti wanjye tuganira mu gitondo ndamwe ngo ari igitabo cyari kibari nigeze gusoma cyaramfashije ariko bari ne yaravuze ngo yasomye muri kazinduzi y'Imana cyangwa dictionnaire y'Imana ngo asanga ijambo ntibishoboka ntayibamo mu kanwa k'Imana ijambo ntibishoboka taribamo
ngo amaze kubimenya ngo nawe ngo yaravuze ngo muri biro yiwe no mu mutima wiwe ijambo ntibishoboka ntizamubamo umunsi nawe naso icyo gitabo cyiwe nawe ubuzima bwanje ntibishoboka ntizobamo ibintu byose zanumva mu mutwe ko bishoboka kuko bidashoboka uzwa mu uje kugisha inama akamubwira ngo ngo ibyo ngibyo ugiyemo ntibishoboka yewe gukina intege birashoboka afashe ubusa birashoboka birashoboka watangira business ngo wage muri ibi nawe ngo wage muzenza bihombe ngo basiboje muri ibi ngibi navyo ugiye ngo hari ababihombeyemo niba yarabihombe ariko ari n'abazungukiyemo nuba ngo je kuvuga naso icyo gitabo maze imyaka ntane kuko ingana ariko ijambo ntibishoboka mu buzima bwanje narikuye mu mutwe iyo ntegereje ikintu nkumva ko ari cyiza nzangikora kandi ngo umuhanga mu gutekereza ngo azakora azagira icyo akoze kucyo yatekereje cyiza kuko n'ibitekerezo bizaga expire hari gihe ibigezwe n'umunsi biba bigezwe mu mwaka uza bizaba bigezwe mu mwaka uza sizo mu myaka 5 gerageza rero iryo jambo ntibishoboka reka ubwo nubwo n'umwuka satani udutera ubwoba abavuga ngo tuzobivamo kibizokunda nawe yawe nawe uvuka reba Gideon ati jewe nohera Imana yambwira ati izo mbaraga zakoze ingana irukanka ahubwo watinze no kuvuga rero tsinda ubwoba nimba ari umwuka tugomba gutsinda umwuka w'ubwoba nidutsinda ubwoba tuzaba amahoro nidutsinda ubwoba ntazogeraho abafite icyo bagezeho bose nuko batsinze umwuka w'ubwoba kwa nuko ngo kutagira ubwoba se umugabo yaravuze ngo gutsindwa si gukora ikintu mugatsindwa ngo nuko wanga gukora ikintu mugatsindwa gutsindwa si ugukora ikintu ngo uratsindwa ukwanga gukora ikintu ngo udatsindwa gutsindwa dufata urugero si uko watsinzwe dufata urugero koze ikinyakabumbu barantsinze ndatsinzwe ntabwo ariko gutsindwa iwe ntabwo byita ko ariko gutsindwa gutsindwa no kwanga kuja muri tere ngo barantsinda ntabwo gutsindwa ari ukora ikintu ukakinanirwa ugafata esheke aho esheke nyayo mbi no kwanga gukora ikintu ngo udatsindwa ni ukuvuga ngo akarorero tugiye kurwana nawe twakoroganya kamavuga ngo sinogwana nawe ngo kukoja kunkubita ngatsindwa ngaho gutsindwa no kwanga kurwana nawe ngo uje kunkubita no kuvuga rero ubwo ni umwuka w'ubwoba gutsindwa si uko twagwanye nka gutsinda ukantsinda ahubwo nuko watinye no kwanga kurwana nawe ngo uraza kuntsinda no kuvuga rero abantu benshi rero kubera ko bafashe n'umwuka w'ubwoba nuko buzima bwanga gukora ibintu ngo ndatsindwa nigeze kumva umugabo bavuze niba ari ukuri nugeze gutekereza nawe gucuruza ngo agurusha inka mu mawazo warangiza ngo yamahomba ngo amavuze abantu bose ubaye gute ati ndahomze wumve gute wicaye mu nzu ati nagize projet yo gushinka ndeba ukuntu bazonyaga bamayi mbona ibintu bibaye nabi none ga homze abantu baza gutabaga ngo none ikibazo cyawe nahomze yicaye uwo n'umwuka w'ubwoba ugomba kuwutsinda tukanga gukora ikintu udatsindwa nibwo bwoba bubi niko gutsindwa kubi kuko iyo watsinzwe ubundi bakoze ikintu uzoga strategy ko nananiriwe he twita ngo na evaluation ko evaluation ati zapfiriye ugakosora rero ntwaye umwanya muremure turabashimiye abakunzi ba Espace ba official turagushimiye cyane n'abanga twashaka kuvuga ageze muri atandi ko yarambura tukageza habe neza mu gitondo ariko tuzobifatira undi munsi ariko reka tugeze kuri ibintu bitanu bisaba gukunda umurimo wawe bisaba kuwusengera bisaba gutanga ikiguzi bisaba cyakane twavuze ngo niki icyakane twavuze ngo icyakane twavuze ngo bisaba kudacika intege icya gatanu bisaba gutsinda ubwoba umwuka w'ubwoba watumye abantu benshi batsindwa ubwoba watumye abantu benshi batazuka ku buriri bwabo umwuka w'ubwoba watumye abantu bataje gupagasa akamabona ko gusa ibi bizopfa umwuka w'ubwoba watumye ntacyo uragera kwe ubwoba gusa kwa mutego n'ubwoba mu gitanda ukamubizungura ati ndapfuye birarangiye reka ubwoba nubwo buhari ugutsinda kwiza ngo nugutsinda ubwoba ari abantu bose bakoze ibintu bikomeye babikoze bafite ubwoba akavuga ati nubwo mfite ubwoba ndavansa nubwo mbaye numva nubwo ngo ubwoba kuvuga ngo ere kuntsinzi kujya abantu bazavuga ngo nyama y'ubwoba ngo ntakigira barakubesha abantu ubwese tugira ubwoba ariko umutsinzi nubwo bayumva afite ubwoba azayavansa akavuga ati ndatera intambwe gana none ga ninchokera
niko kugera imbere kuko abantu twita ngo nabatsinze tukabashemagiza tukavugira gute soko batari bafite ubwo bose bagenda ukababaza bose bawe atari twakoze twabona none ndapfuye abati ibi none ariko nk'abati none ndaramukaho hari abatutse akavuga ati none sonsa kubikora ariko gukunda cyakintu akavuga ati nibashake banyiki ndashaka yantera intambwe umutera intambwe kuzageza ugeze kunga cyane Imana yafasha kandi bamugisha urakoze cyane turagushimiye yego n'ubutaha kandi usongera twitabe kuko amasomo ni mu kuduha ubwanje biri mu kunyubaka kandi ndizera n'abakunzi banje yuko biri mu kubafasha kuko tugenda tubona ama feedback yabo batubwira yuko ibyo tuhadukora ari byiza kandi harimo inyigisho zihazibubaka rero turagushimiye cyane uzatwitabe ubutaha urakoze cyane